Dobrodošli u novu epizodu IBU Career Office podcasta, univerzitetske platforme koja istražuje inspirativne priče, savjete i iskustva stručnjaka iz raznih industrija. Čast nam je ugostiti doktoricu Mersidu Hrvat, vlasnicu uspješne stomatološke ordinacije, koja je uspjela spojiti vrhunsku stomatološku praksu sa modernim brandingom i prisutnošću na društvenim mrežama. Danas razgovaramo o razvoju stomatološkog brenda. Doktorice Mersida, dobrodošli u IBU Career Office podcast. Bolje vas našla, hvala vam na pozivu i radujem se što sam s vama. Ovo je vaše prvo gostovanje, pretpostavljam. Tako je. Sjajno. Izgradili ste inspirativan stomatološki brend. Šta vas je motivisalo da izgradite stomatološki brend u prvom redu? Pa u prvom redu uvijek su mi nekako bili bitni ljudi. Bilo mi je bitno zadovoljstvo pacijenta. Nekako sam se hranila tim osjećajem sreće u očima i onom ljepotom i zadovoljstvo pacijenta mi je bilo najbitnije. I nekako me to pokretalo stalno. Zanemarivala sam druge faktore od samog početka i financije i kako ću to, ali generalno onaj osjećaj kad uradim nešto dobro nekome lično, to me zaista pokretalo da idem ovako daleko. Da. Recite mi, vi ste počeli davno, ali pretpostavljam imali ste jednu vizuru. Imali ste vizuru koja vas je vodila jedan cilj, jedan smjer koji vas je vodio ka pokretanju sopstvenog brenda, odnosno izgradnji sopstvenog brenda. Da. Kako to izgledalo? Ja sam počela 2013. godine. Zapravo iznajmila sam ordinaciju od samo 12 kvadrata. Ono što je po zakonu da moram da imam i to je to. Onda sam počela sama, one man show. Znači bila sam sve, stomatolog, sestra, čistačica, sterilizator, apsolutno sam sve radila. Ali generalno nije mi bilo ništa teško to da radim u tim prvim godinama, jer sam željela da stomatologiju predstavim na drugi način. Nekako je bila stomatologija strašna, malo onako prosta, odemo zaboli na zub, aha, to je to, ajmo ga vaditi, ajmo ovo, ali nije bilo te ljepote koliko je zapravo ima u stomatologiji. Stomatologija je kreativna, ona je čista umjetnost. I onda sam htjela da pokažem ljudima da stomatologija ne mora biti strašna, ona je zaista prelijepa. I da stomatologijom i samim tim radom generalno radimo na mnogo više polja osim tog zuba ili osmijeha. Radimo i na samopouzdanju, radimo na ličnom nekom rastu svakog pojedinca i pacijenta. I to sam se 1000 puta uvjerila. Dakle, vi ste osjetili određenu tržišnu potrebu, širu tržišnu potrebu koju su izrazili pacijenti i onda ste pokušali da to adresirate na neki način. To se nama i vratilo, to je živa potvrda. Recimo, jave nam se pacijenti nakon godinu dana ili 2, vi ste meni promijenili život. Ja sam našao posao, vrlo lako s osmijehom, ja sam se udala, ja sam se oženio, ja sam komunikativniji i meni je sve lakše u životu postalo. Mislim, osmijeh, od osmijeha krene sve. Ljudi kad nemaju osmijeh, kriju svoj osmijeh, onako budu malo namrgođeni, pa se pogrešani dojam jednostavno pogrešno skontate tu osobu, kao aha, vidi kakva je. Međutim, kad ona razvuče svoj osmijeh, a kad je još zadovoljna osmijehom, to je samopouzdanje, to su onda sva vrata otvorena. Meni se čini da vi radite savjetovanje u vašoj ordinaciji. Malo kroz taj posao, malo smo postali psiholozi, malo uđemo dublje, jer zapravo ajde, poslije ćemo pričati, imamo puno da pričamo, hajde vi mene malo. Imate dosta da Imam, to je sjajno, uvijek volimo da razgovaramo sa gostima koji imaju dosta sadržaja koje žele da iznesu, da podijele s nama. Recite mi ovo, obzirom da ste pristupili ovom poslu kao poduzetnica, s kojim izazovima ste se susreli na samom početku? Pretpostavljam da ste imali i određene izazove kad ste počinjali sa ordinacijom. Financijskim. Prvi je bio financijski. Zato što sam, recimo, 1,5 godinu je moja ordinacija radila bez ikakvog dobitka. I onda sam ja stalno kupovala, ulagala, sve što se zaradi, uložim u neki materijal koji je najbolji. Ja se sjećam dobro kad je meni suprug pitao, aha, pa dobro, jel moraš baš taj kompozit? Da. Što ne ovaj? Ovaj je 3 puta jeftiniji. Kažem, moram, ja njega volim s njim da radim, ne mogu drugi. I onda je pitao, kad ćeš ti da počneš sama sebi da plaćaš kiriju? Kažem, kad bude bilo vrijeme, sad nije. I zaista, to su bili neki momenti gdje sam se ja možda u nekim momentima prelamala, joj, da li da idem dalje sa ovim. Teško je, mislim, stomatologija je skupa, za nas je skupa je onda posle i za pacijente, ali za nas je isto skupa. I onda sam se prelamala, nisam mogla da je pustim. Bila je opcija da idem negdje da radim tipa u državnoj nekoj firmi, ali ne mogu tamo napredovati kao što mogu ovdje. U čemu je razlika? Osjetili ste određenu razliku na samom početku?
šta vam je to, da li vam je, drugim riječima, da li vam je davalo neki vid slobode, privatna praksa? Apsolutno. Da ste se osjećali slobodnijim ili prijatnim? Apsolutna sloboda. Prelijepo je kad vi možete sami da krojite i da razmišljate, da niko nema da vas sabotira na neki način. I sam, kad je čovjek sam svoj gazda u tom nekom kreativnom smislu, onda tu nema granica. Onda može sve da ide dalje. Ja sam recimo imala viziju da stomatologiju dovedem na neki nivo da ne idemo klasičnim metodama, ali ljudi ne žele da bruse svoje zube, da upropaste svoje zube zarad estetike. Pa smo se mi tu jako potrudili da nađemo minimalno invazivan način, da ga primijenimo u našoj praksi, da krenemo pa bukvalno prvi u Bosni i Hercegovini smo krenuli da radimo takve stvari. Bilo je puno izazova, puno bačenog materijala, puno suza, pa valja, pa ne valja, ali na kraju ona misija i ona vizija, svaki pacijent je zapravo izašao zadovoljan. Da smo našli način da to riješimo. I kako smo mi to radili, lagano smo rasli i postali smo u tome poprilično dobri. Da, sjajno. Recite mi, u čemu ste specijalizirani? U kojoj oblasti? Estetska stomatologija. Estetska stomatologija. Tako je. Tu smo zaista prepoznati od strane cijelog svijeta. Ne samo region, nego nam dolaze onako nativni Amerikanci i Švicarci, prepoznaju, čuju za nas i onda dođu da urade kod nas. A pritom malo i posjete Sarajevo, obiđu Bosnu i to im dođe super. Neki vid zdravstvenog turizma. Pa neki vid, tako je. Samo što nismo išli u tom smjeru nikada, nego jednostavno se desilo, našli su nas. Sjajno. Ovo je zaista jedna interesantna priča. O razvoju stomatološkog brenda u BiH, u Sarajevu, recite mi na koji način, evo kako su došli do prvih pacijenata i kako ste zapravo zadobili njihovo povjerenje? Prvi pacijenti... Jer znam da je teško, ali kad počinjete biznis, teško je doći do pacijenata. Tada je bio aktualan e-kupon. I tad smo mi dali, suprug i ja smo dali, kaže, hajmo da damo, nemamo pacijenata, to će biti neka baza, neka mreža pacijenata i u tom aktu se javi 169 prodatih kupona za popravku zuba i ne znam šta je još bilo. I tako je zapravo počelo. Od tog e-kupona su se dalje pacijenti širili, onda sam ja radila na marketingu, društvene mreže, objavljivala svoje radove, zapravo ja vidim, meni se to dopada. Ja kontam, wow, ovo ljudi moraju da vide. Ne samo pacijenti, ja želim da to svi vide, šta smo uradili, šta smo napravili. I onda sam krenula tako malo pomalo preko Facebooka i onda posle zamijenili Instagram i evo, tu smo gdje smo. Dakle, prepoznali ste vrijednost marketinga, marketinšku vrijednost u oglašavanju. Apsolutno. To je jako dobar vid promovisanja svog brenda, onoga što radite, ali generalno ja najviše vjerujem, to je onaj tihi od usta do usta i on je nekako 100% siguran. Sad mi kako smo uradili ovako brzo, mi smo jako brzo došli do tog marketinga digitalnog da nam bude tako uspješan, jer smo zaista objavljivali radove koji su živi, slike, vide, ono što radimo. Pa smo jedno vrijeme da bi prenijeli tu atmosferu, da bi zapravo naši pratioci, pacijenti ili bilo ko, da bi se povezali s nama, da imaju povjerenje, da vide ko smo to mi. I onako smo 100% dali sebe u sve to i prikazali onako kako jeste. Drago mi je da dijelite vaše iskustvo, obzirom da je ovo podcast iz kojeg naši studenti mogu, zapravo mladi studenti mogu da nauče i da ga tretiraju kao studiju slučaja. Apsolutno. I trebaju da tretiraju i ja smatram da zaista svako sebe može da pronađe, ali je ključna ona mala stavka, studenti moraju vjerovati u sebe. Prvo graditi sebe. Lako će oni naučiti, vjerujte, znači svi studenti, znači ne brinite, lako ćete naučiti popraviti zub, prebrusiti, ali ono što se uči morate biti profesionalni i morate biti ljudi i morate prepoznati taj moment s pacijentom. S njima se gradi odnos prije svega. Kako ste gradili, kad smo kod pacijenata, kako ste gradili odnos sa vašim pacijentima, odnosno kako ste zadobili povjerenje pacijenata? Uvijek, evo od prvog dana i do dan danas nekako je to neko moje ludilo. Kad pacijent sjedne preko puta mene, ja automatski switch. Ja se zamijenim s pacijentom, ja sam na toj stolici. I sad ja gledam šta bi za sebe, šta bi to meni bilo najljepše, koji osmijeh. Recimo nekad pacijenti traže i pogrešne stvari.
Jer estetika je, mislim, širok pojam. Mi ne vidimo isto. Svako ako vidi drugačije. Ono što je meni lijepo, nekom drugom nije ili suprotno. I onda ja uđem u taj, ja ne dozvoljavam da pacijent napravi pogrešan izbor. Trudim se maksimalno. Baš kad ne mogu, onda dignem ruke i kažem, ok, evo, vi to želite, mi ćemo napraviti. Ali trudim se da ja i cijeli moj tim 100% pružimo, 150% sebe damo u to nešto. I stalno pacijente pitamo, ok, šta vi želite da vidite kad se pogledate u ogledalo? Želim to, ne želim to. Apsolutno se sve popiše. Znači, mi dokumentujemo sve od ulaska, fotografije, lice, snimke pravimo, pacijent dok razgovara, priča šta to i na kraju zaista kad damo taj proizvod, pacijent ode prezadovoljan. Sjajno, sviđa mi se što koristite osnovni marketinški pristup na bazi koji se sastoji iz ispitivanja potreba vaših klijenata, kupaca. I na bazi tih potreba vi kreirate vrijednosnu propoziciju, odnosno zadovoljite tu potrebnu način na koji odgovara pacijentu, što je sjajno. Apsolutno. Jer on je broj jedan, on je prioritet. Znači, to je naš motiv, naš logo. Znači, pacijent je broj jedan. On mora biti zadovoljan. Ne može možda uvijek 100% odmah iz prve, što kaže naš narod, ali mora se naći način da taj čovjek ili žena iz ordinacije odu zadovoljni, sretni, jer to je cilj, to je naša misija. Mi ne radimo za druge stvari, osim da rastemo kroz sve to, da budemo profesionalci i da budemo sigurni da ćemo sutradan moći da udovoljimo mnogim zahtjevima, a ima raznih zahtjeva. Da, pričat ćete nam o tome. Recite mi koliko imate uposlenika u ordinaciji? 17. I kako uspijevate da svi 17 uposlenika obučite, da ste svi on the same page, da svi razmišljate na isti način, da imate isti standard u pristupu pacijentima? Moram da napomenem, to je 17 žena. 17 žena? Postoji neki razlog zašto je 17 žena? Zamislite to. Nekako je slučajno to došlo. Nekako smo skontali da nam je taj ženski tim dosta dobar. Kod nas postoji kultura tima. U našem timu je zabranjeno, apsolutno nedozvoljeno da neko nešto zna, a ne podijeli s kolegom. Interesantno. Znanje se dijeli. Znači, od onog momenta kad uđe u ordinaciju, sve što zna, dužan je da podijeli sa kolegama, a i kolege koji su radile dužni su da nauče. Pa ako primijetimo da neki kolega ne zna nešto da radi, apsolutno svi se skupimo dok kolega ne savlada tu vještinu. To je kultura tima. Kod nas nema takmičenja, tipa između kolega ja sam ovo radio, ovo ne. Takmičenje ne postoji. Zbog toga ja mislim da mi trajemo sve ove godine. Dajte nam neki primjer. Zvuči vrlo interesantno. Pa evo recimo, došla je kolegica prije nekoliko i počeli smo da radimo, radila je neke stvari na drugačiji način. Teško je nekad usvojiti neke stvari ako ste radili godinama negdje drugdje. Mi kao tim smo se potrudili da ona usvoji, da ona shvati važnost rada na naš način kako bi obezbijedila pacijentu 100% maksimalnu dobru uslugu. I onda ona to primijenila i mi ne odustajemo dok ne popravimo te stvari. I nema sujete među nama. Nema sujete. Ja vrlo često tražim savjet od kolege. Gledam neki OPG snimak, ja pozovem njih 2-3, i ako ne radi, molim vas, ajmo da vidimo ovo zajedno. Nisam sigurna, je li ovo ovdje ciste ili nije, ja nešto dobro ne vidim. To je to. Mi se stalno pozivamo, stalno se konsultujemo. Recimo, nekad se pacijenti iznenade, u jednom trenutku jedan doktor, odjednom je tu još nas 5 okolo i gledamo, vijećamo šta bi bilo najbolje. To se ne radi na drugim mjestima. Ja nisam vidjela da to ljudi rade. Imaju svako svoju jedinicu, rade i to je to. Kod nas ne. Mi moramo biti sigurni da je taj neko, naš kolega iz druge smjene, dobro uradio pacijenticu koju možda ja nisam ni vidjela. Da. Ali ja moram biti sigurna da je ona dobro odrađena. Kako to kolege iskomunicira? Ili imate neki sistem? Imamo sistem. Imamo svoju grupu, zove se Zubotolozi. Ta grupa, recimo, dnevno ima po 170-250 poruka. Konstantno za svakog pacijenta malo jeste naporno kad se ode kući. Znate? Jer neće to niko da pusti. I ja znam da moji doktori kažu, nema veze, meni to uzgled, ja sam to navikla, ja kuham, pogledam, ali niko neće da pusti da nešto se desi, neka greška i to, nego svi gledamo, pratimo, svi smo obavješteni u svakom trenutku. Tako da se pacijenti nekad iznenade, recimo dođe neki doktor i zna sve o njegovim zubima. Znam ja to, vama je to, otkud vi kao znate? Znamo, ali pratimo. Moramo da pratimo. To je neko naše pravilo. Ali ne može doktor odraditi nekoga, naš doktor, i otići kući, ne razmišljati apsolutno o tome. Da. Možete li nam dati
primjer jedne situacije u kojoj je konsultativni pristup kreirao nevjerovatnu vrijednost, možda za pacijenta? Ne znam na što konkretno mislite, hajme pomozite. Pa, na primjer, neka situacija u kojoj se taj vid saradnje pokazao krajnje korisnim. U smislu da ste uočili neki proces koji je inače bio onako latentan, skriven, pa ste iz različitih perspektiva sagledali cjelokupnu sliku i donijeli određene zaključke. Evo recimo banalan je bio baš prije neki dan, evo estetski je nešto bilo. Dobro. Ja sam vodila neki slučaj, vjerovatno od posla, od gužve, ja nisam primijetila da estetski s lijeve strane nešto nije bilo ok, što bi možda pravilo kasnije pacijentici problem. Zacementiramo, ona ode i ponovo se vrati i kaže izvinite, meni je 2 duža. Ja to zaista nisam vidjela. U toj istoj poruci nakon sat vremena, znači oprostite, nismo vidjeli u množini, moja kolegica, nismo vidjeli ovdje nešto nije u redu, molim vas popravite to uradite i to je to. Ja kažem, ne mogu da vjerujem kako jedna drugu pokrivamo u svakom momentu. Onako ko šta vidi, odgovori, pošalje upute i to je to. Eto, to su ti primjeri. Znači, kultura tima je izuzetno bitna. Da. Sjajno. I motivišemo se međusobno. Kako se motivišete? Pa mi... Vi ste već razvili tehnike, neke metode. Pa imamo mi naši doktori, generalno ja sam skontala da rad od 8 sati u ovoj branši nije baš dobar. Jer 8 sati biti 150% maksimalno skoncentrisan i paziti da se ne napravi greška nije ok. Pa smo to nekako nama rasporedili da bude po 6 sati. Doktor radi 6 sati, prati sestra, zapravo jednog doktora prate 2 sestre, odnosno ono kao smjenjuju se, da to bude uvijek 100% u redu. I tako da nam je ok, 6 sati, nije 6 sati naporno, bolje 6 sati biti maksimalno skoncentrisan, nego biti tu 8 ili 10 sati bespotrebno, totalno. Onda se i gubi. Onda ljudi imaju vremena i za sport, i za privatni život, mimo toga. A generalno imamo motivacije na godišnjem nivou. Mi putujemo sa svojim timom puno. Gdje putujete? Pa bili smo Pariz, Dubai, Malta, Istanbul. Kao team building, Kao team building. Što je to dobro. Stalno gledamo neke tako destinacije koje su atraktivne i recimo nas 15-17 žena kad se pojavi na tom timu. I tako nekako mi znamo da svakog juna, početak juna idemo na team building i stalno se čačka gdje ćemo, šta ćemo i onda to motiviše jedna drugu i onda to je nama super motivacija. Jednostavno živimo kao porodica sada. Sjajno. Možete li nam reći gdje ste bili, na kojim destinacijama ste bili do sada? Bili smo, prošle godine smo bili na Malti, prije toga je bio Dubai, Pariz, prije toga Istanbul, tako to je već 5 godina unazad, 4-5. I ove godine planiramo nešto malo dalje, ali ne mogu da otkrijem. To one izlače pa se iznenade kad vide gdje idu. Dobro, to funkcioniše kod vas. Čini mi se da ste atraktivan poslodavac. Zanimljiva sam im samo. S tim da imate veoma jaku radnu etiku. Imam, to je jednostavno, ja nekako sebe nikad nisam u tom timu istakla kao ili šefa ili ne znam kako se to zove, ne znam kako bi sebe nazvala. Ja sam radni kolega. Ja imam ista prava kao i oni imaju ista prava kao ja. Apsolutno nekako prate mene. Kad vide da meni nije teško da uradim posao, recimo sestre, ja vrlo često uradim taj posao. Jer kad vidim gdje šta fali, ja priskočim. Kad one vide to, onda one skontaju da zapravo i mi ćemo raditi sve što ona radi. I ja se zaista trudim da kad smo na poslu moramo raditi. Ok je družba, ok je sve, ali na poslu se radi i vidim da sad i te ljude, te žene zapravo zadovoljava taj osjećaj zadovoljstva pacijenta. Kažem, nemojte dozvoliti sutradan da neko kaže bio sam tamo u Sarajevu kod te i te doktorice, pa onako. Ne, nemojte, nego dajte sebi tu mogućnost da osjetite kako je kad vas neko zaista pohvali. Ona je predobar doktorica, ona je meni super uradila zub, nije mi više zabolio nikada, nemam probleme. Uradite nemoguće, ako se u tom trenutku čini. Dajte svoj maksimum. To ste dobro rekli. Dakle, satisfakcija pacijenta pruža satisfakciju vama, ljekarima koji ste... Apsolutno. I ne možemo bude nama neki dana, bude svakakvih teških priča, mislim, svi smo mi različiti. Ali ja kažem, ljudi, morate se staviti u njegovu poziciju. Bez obzira što nije u pravu. Dajte, dokažite mu da nije u pravu, ali na jedan lijep način.
fino, staloženo, pa čak pustite ga i malo da griješi, jer on je pacijent. On je došao sa svojim pravima. Mi nemamo prava tu da mi nešto sada glumimo neko ludilo pacijentu. On je došao za svoje zdravlje, za svoj novac, hoće da uradi nešto. Ajmo mu pomoći maksimalno. I zaista to cure fenomenalno rade. Jeste prolazili neke radionice o pružanju usluga, kvalitetnom pružanju usluga ili kako ste to izgradili? Mi smo se stalno edukovali. Recimo, ja odem na edukaciju, ja donesem sve s edukacije svima njima. Onda održimo mini edukaciju. Pa smo onda skontali da nam je to jako lijepo i korisno. I sad kad ode neka doktorica tipa negdje na edukaciju, onda se svi skupimo i ona nama prezentuje šta je ona to na svojoj edukaciji naučila. Od odnosa s ljudima, od ovoga. A generalno ja taj odnos s ljudima nekako, valjda sam rođena s tim. Da. Sjan, ide vam to od ruke, jel? Pa, kažu da ide. Sada, brendiranje stomatološke ordinacije, stomatološke prakse predstavlja proces izgradnje identiteta brenda, ili prepoznatljivosti brenda putem vizualnog jezika, marketinške komunikacije, prisustva na društvenim mrežama, tome slično. Koji su faktori učestvovali u izgradnji vašeg brenda? Kako ste to počeli? Kako ste to osmislili? Ovo mi je interesantno i zbog studenata ili zbog poduzetnika. Čisto iz vaše perspektive da pogledamo, da se osvrnemo na taj početak i odnosno na elemente i na faktore koje su koristili pri izgradnji samog brenda. Brend je jako širok pojam. Samo to brendiranje ordinacije zapravo kreće od tog prvog dobar dan. Nije to samo logo, nije to samo neki vizualni identitet, nije to ni slovo, ni objava. To je nekako nešto što se gradi kroz sami onaj odnos prvi s pacijentom. Zapravo brendiranje ordinacije, ta povratna informacija. Nisu ljudi zadovoljni samo recimo kako ste odradili posao, da li ste kvalitetno. Kako se pacijent osjećao prilikom tog posla. Da li mu je bilo ugodno, da li je bio zadovoljan, da li se fino osjećao. Jer generalno mi možemo pružiti super ekstra kvalitetnu uslugu, ali ako nemamo taj pristup, ako se pacijent ne osjeća važan i ako se njegov glas ne čuje, tu od brenda nema ništa. Možemo imati bilo kakve vizuale, možemo raditi, ulagati ogroman novac u marketing, rade to ljudi, ali to se vidi da je jednostavno bez nekog kontakta, onog prisnog koji treba imati sa pacijentima. Same društvene mreže ne služe samo da mi objavimo reel, da objavimo kako smo dobro radili zube, služi da se konektujemo, da se povežemo sa svojim pacijentima. To nas čini zapravo brendom. Dakle, vi ste stavili akcenat na komunikaciju, uvijek. Odnosno na obostrano razumijevanje. Apsolutno. I povjerenje. To je ključ uspjeha. Povjerenje gradi zapravo, povjerenje je jako bitno. Znači, naši pacijenti zaista imaju povjerenje u nas i da nešto se desi, da nešto bude, oni znaju gdje se mogu vratiti, gdje će biti dočekani uvijek kao i prvi put. Ljubaznost, osmijeh. Mi smo generalno i prepoznatljivi po tome, jer kažu, kad nas ocjenjuju na Google, prvo što sam primijetila je izuzetno ljubazno osoblje, izuzetno nasmijani. Nisu oni nasmijani zato što moraju, zato što njima kažu, budi danas nasmijana, iako te boli stomak, baš moraš biti nasmijana. Ne, nego one osjete potrebu da smo to sada mi. Svako osjeća potrebu i fino mu je da bude i nasmijan i prijatan prema tome i tu zapravo kreće to brendiranje naše. I da li ste koristili dodatne faktore, elemente? Društvene mreže su jako bitne. Mislim, u današnje vrijeme društvena mreža je jako bitna, ali tu mora čovjek da bude jako oprezan. Ne smijemo pretjerati ni s društvenim mrežama, ne smijemo biti ni napadni, ni dosadni. Neka ljudi onako žele da prikažu što više, pa nekako se izgubi ta ljepota svega toga. Ali generalno bez društvene mreže danas je to teško. Koliko je važno, zapravo, vi ste odgovorili na to pitanje, to sam htio da vas pitam, koliko je važno korištenje društvenih mreža i na koji način ih vi koristite? Pa, izuzetno je bitno, izuzetno je važno korištenje društvenih mreža u tom nekom edukativnom smislu, u tom promotivnom, bilo kom smislu jako je bitna društvena mreža. Morate pokazati ko ste, kako radite, šta radite. I danas ljudi tako jednostavno, najlakše im je da uđu na društvenu mrežu, pogledaju, aha, vidim, sviđa mi se ovo, pa ajmo ovdje da vidim šta je ovo.
svakom kolegi bi preporučila društvenu mrežu. Koje društvene mreže koristite? Najviše Instagram. Počeli smo malo TikTok, ali eto, ja se malo slabije tu snalazim, tako da cure će to preuzeti kad bude bilo vrijeme. Sad imamo previše posla i ne možemo reklamirati i ne možemo promovisati previše zato što želimo da se malo jednostavno umirimo. Nije vrijeme sad za taj tip promocije. Pretpostavljam da imate i druge tipove promocije, vidove tipa preporuke. Preporuka da. Recimo uradimo jednog čovjeka, ne znam, iz Švicarske i dođe 5 ljudi od tog jednog čovjeka. Jer su oni tamo u zajednicama, svi se znaju i preporuke. To su nam najbolje preporuke. Kad nešto dobro. A opet je taj koji je prvi došao, vidio na Instagramu. Znači, to je sve je povezano. Na svim poljima moramo biti odgovorni i sva polja moramo da kontrolišemo. Da sve bude kako treba. Mi ne možemo, recimo, zapostaviti jednu stranu. Ma baš nas brige, Instagram nećemo više ništa da radimo. Osjeti se. Ili recimo da to od usta do usta prenošenje izuzetno dobro, to jeste sporije, ali ovo je brže. Tako da ako neko ko otvara ordinaciju želi brže, nek dobro radi i onda nek objavljuje. A mora dobro da radi. Kako usklađujete brand prezentaciju, odnosno brand elemente, da je sve dosljedno i da na pravilan način komunicira prema javnosti, prema ciljnim grupama? Što se tiče onog dijela tipa izrade loga i te neke vizualne, tu nismo baš bili ok. Mi smo napravili zapravo, ja sam napravila, odnosno suprug moj nacrtao bez veze u onom programu najjednostavnijem prije 11 godina Zubić, stavili smo Sara Ident bez razmišljanja o fontu, pa baš nas bilo brige. Mi smo to sve do dana današnjeg nosili ponosno. Sad smo trenutno u fazi promjene i rebrandinga, tako da napravit ćemo sada nešto malo bolje za nas. Ali generalno smatram da to nije toliko bitno. Nisu bitna toliko slova. Lijepo je kad se vidi da je nešto onako estetski privlačno i to, ali nije nužno. A da, vi doživljavate branding kao jednu širu sliku. Apsolutno. Integralnu sliku. Sjajno. Sviđa mi se kako razmišljate marketinški. Što je mnogo više od samog fonta, što kažete, i od samog logotipa i od fonta i tako dalje. To jeste to, ali je mnogo više od toga. To je mnogo više. Sjajno. Rekli ste malo prije da ste dobili dosta afirmativnih komentara na društvenim mrežama, Google-u. Da li je bilo negativnih komentara? Da. I kako ste postupili sa negativnim komentarima? Pa, na onu prvu malo ko bude krivo. Malo bude ona mahalska među nama ženama i si vidjela šta ne mene. Zamisli to napisala. I onda se mi onako malo skupimo tu, malo razmislimo, ali uvijek je povratni odgovor apsolutno smiren, dostojanstven, bez obzira. I onda kad skontam, pa dobro, ima pravo. Ta osoba ima pravo to da misli, ili u tom trenutku se tako osjetila. Ne možemo biti 100% svima dobri. Onda bi nešto bilo pogrešno, nešto bi ne bi bilo u redu. Zamislite da, statistika je neumoljiva. Možete li podijeliti neki primjer? Kada ste dobili negativan komentar odnosno neku kritiku i kako ste to transformisali, recimo, u unapređenje vašeg poslovanja? Jer mi ovako doživljavamo kako na univerzitetu, tako i u poslovnim projektima. Svaka kritika je zapravo određeni vid afirmacije u smislu da se ta kritika vrlo ozbiljno shvati i iskoristi s ciljem unapređenja poslovanja ili razvoja brenda i tako dalje. Ne kao nešto što je lično personalizirano, nešto što će nas na izvjestan način obeshrabriti, nego jednostavno kao jedan signal, impuls za unapređenje poslovanja. Pretpostavljam da i vi tako pristupate, osjetim to iz vašeg... Mi onda analiziramo gdje smo pogriješili. Nikada ne idemo, vidi šta piše, nije tačno. Onda se mi zapitamo negdje smo pogriješili u komunikaciji, u objašnjenju. I onda na osnovu toga učimo kako da zaštitimo sebe sljedeći put od takve, pa ne bih rekla greške, nego od takve situacije. Da. I recimo, ono što se nama dešavalo prije par godina, to sad je nedopustivo, nezamislivo da se desi sada takvo nešto. Recimo, napravimo na zahtjev pacijenta nešto što pacijent želi po svaku cijenu,
ali se to nama posle obija o glavu i znate šta radimo? Uzmemo, uradimo ponovo. Sve o našem trošku, sve, ali kažemo pacijentu sad slušaš nas, mi radimo tako, nema više. A sad to više ne radimo, ne dozvolimo da nas navuku u tu zamku. Upadali smo i mi u tu zamku, mislim, živi smo ljudi. Da. Pristanemo na mnogo šta. Struka ima posljednju riječ. Pa struka treba da ima posljednju riječ, ali moramo poslušati šta ima druga strana da kaže. Razumjeti je. Iako je to nonsens u nekom prvom, hajmo razumjeti šta to ona želi, pa da vidimo šta možemo. Tu smo sad malo oprezniji, to je i normalno. Da, naravno. Recite mi kako održavate broj pratilaca na društvenim mrežama, odnosno kako razvijate taj angažman, engagement na društvenim mrežama? Trudili smo se da budemo zanimljivi onima koji nas gledaju, da damo neki edukativni sadržaj. Tako da snimali smo edukaciju u smislu oralne higijene, edukaciju ishrana, svašta nešto smo radili da bi gledaoci, odnosno pratitelji, bilo zanimljivo da nas prate. I često ljudi, iako ne planiraju da rade zube, vole da vide transformaciju kao što je prije i poslije. Ljudi to vole. Ljudi vole da vide lica. Recimo, naši pacijenti se vrlo rado objavljuju. Bila je jedna anegdota, neki je čovjek htio da dođe kod nas i onda je poslao mail i rekao ja želim da dođem kod vas, ali ja ne smijem da dođem zato što ćete vi mene da objavite na Instagram. Kažem, mi ne tučemo, mi ne radimo, to morate. Nego jednostavno ljudi koji vole da se prikažu, što da ne. Mi svakog pitamo, hoćete da vas objavimo? Zanimljivo je. Vama, nama, ljudima koji nas gledaju. Mi se zaista trudimo da to objavljujemo upravo zbog tih pratioca da bi bili zadovoljni nama. I to radimo. Kako balansirate profesionalne i privatne obaveze? Pa sada fino. Sada fino, ranije ne fino. Ranije je bilo baš teško, jer sam ja otvorila ordinaciju. Imala sam starije dijete, imao je 2 godine kad sam otvorila ordinaciju i nakon godinu dana dobijem drugo dijete. To je bila svima tragedija. Joj, pa tek si morat ćeš zatvarat, pa jesi li normalna, pa kako ćeš? Ja sam baš u toj 2015. imala jako puno posla, nekako sam i tad počela da radim te vinire i tad je počeo taj marketing, Instagram, tad sam ja među prvima. I tad je bilo teško, tad sam zapravo i hranila i uspavljivala dijete na poslu. Radim s pacijentom, kažem samo malo da se to stisne, treba vrijeme da se to stisne, odem izađem, podajem dijete i vratim se. Ko fol treba da mu se stisne neka plombica, nešto, ali eto, mislim, bilo je puno izazova. Sada je već ok, djeca su veća, ja znam sada i bolje da balansiram, a imam tim. Ja bez tima ne bi mogla ništa. Da. Kako recite mi, kako se relaksirate, kako provodite vrijeme van posla? Pa uglavnom je to sa porodicom. Porodičan sam tip, maksimalno. Rijetko izlazim, nekako s porodicom se družim. Nemam sad tačno određene relaksacije, razne relaksacije, kroz prirodu, kroz vjeru, kroz svašta nešto. Tražim neki, kroz zahvalnost. Relaksiram se zapravo kroz zahvalnost. Zahvalna sam na svemu što danas imam i što jesam. Da. I volim ljude koji me okružuju, volim ljude s kojima živim i radim. Da. I pretpostavljam uživate u tim turističkim destinacijama na koje putujete sa timom. Da, kako da ne. I tamo se radi pomalo. I tamo mi gledamo osobine ko, kako, šta. Pa onda, sjećaš se ti tamo kad isto si pokazala i ovdje. Tako da, super nam je, zabavljamo se. Recite mi ovo me onako interesuje, lično me interesuje. I ranije me to interesovalo. Riječ je o amalgamskim plombama. Dobro. Da li amalgam curi? Znamo da je toksičan. Da li je to 3. najtoksičnija supstanca na planeti? Da li se još uvijek koristi u stomatološkoj praksi? Ukoliko imamo te plombe ugrađene, posjedujemo ih, da li ih trebamo odstraniti, da li je opasno i tako da. Dajte nam malo objasnite. Možda ovo ulazi i u neke teorije zavjere, ali dobra je u svakom slučaju interesantno. Dobro je, sam ja puno istraživala o tome. Zato što su se javili upiti, došli su pacijenti koji žele da skidaju plombe amalgamske zato što su one toksične. Međutim, nakon istraživanja detaljnog, prošla sam sve i holističke pristupe i zapadna istočna medicina, nema toliko dokaza da kad se ugradi plomba, ona je najštetnija u trenutku ugradnje, aplikovanja zapravo, za doktora.
prije svega najviše i onda za pacijenta. Jer ona u tom stanju, kad se postavlja, ona je tad aktivna i živa iz amalgamske plombe je tad aktivna kao gas. I to je toksično. Kad se ona, znači, kako da kažem, već aplicira, ona više nije toksična. Tako da ljudi koji imaju amalgamske plombe godinama nisu izloženi toksinima, ali će biti izloženi toksinima u onom trenutku kad krene da se skida ta plomba. Jer ponovo se aktiviraju gasovi žive. Razumijete? Sada, da bi se čak ne prilikom trenja zuba. Plombe, odnosno materijal. Bilo bi potrebno ogromno trenje da se to desi. Znate, mi radimo pod sa onim borerima, sa mašinama pod velikim brojem obrtaja i tek tad se desi ti gasovi se jednostavno raspline. Za skidanje takvih plombi zapravo treba da postoji protokol. Mi u Bosni i Hercegovini nemamo taj protokol i o tome sam ja razgovarala sa Švicarskom, s jednom klinikom, da uzmemo taj protokol mi, da skidamo te plombe sa tim zaštitama. Postoje posebne zaštite, koferdami i posebne aparature prilikom skidanja amalgama za sigurnost prije svega doktora. Doktor najviše udiše pare i onda za pacijenta. Moja preporuka je da se te plombe skinu. Mi imamo koferdam, zaštitimo da ne ide u grlo, da ne ide direktno. To se jako brzo odradi. Doktori su zaštićeni maskama, vizirima dok to rade i generalno niko ih više ne radi. Amalgam je totalno prošlost. Prevaziđen. Nema potrebe kad imamo danas toliko dobrih materijala, smola, kompozitnih smola koji su izvrsne, koji su se pokazalo puno bolje i u estetskom smislu, a i u funkcionalnom. Tako da nema potrebe da se to koristi. Možda se koristi negdje, u nekom domu zdravlja. Koje materijale preporučujete da pacijenti koriste? Svi materijali koji su registrovani na našem tržištu su dobri materijali. Mi, recimo, nemamo materijale naše koje mi proizvodimo. To su sve materijali koje mi uvozimo. Švicarska, Lichtenstein, tako da su to materijali koji su svjetski materijali. Mi generalno radimo sa materijalima broj 1 u svijetu. I što je meni bilo zanimljivo, oni su jeftiniji tamo gdje se proizvode Švicarska i to, nego ovdje kad dođu kod nas. A mi smo puno, recimo, jeftiniji od tih zemalja. Interesantno. Bilo bi dobro da i mi nešto proizvedemo. Neki materijal. Pa postoji li neka opcija, da li neko to radi, da li neko proizvodi, imamo li neku proizvodnju? To bi morali da vidimo sa farmaceutima, sa agencijom za registraciju lijekova. Tu bi se trebao neko aktivirati. Zaista puno materijala trošimo. Tuđeg. Eto vidite, prilika za biznis pa da. Nekom mladom poduzetnici. Sjajno. Dobro, znači vadimo amalgamske plombe, skidamo i koristimo kvalitetne materijale. A by the way, svi materijali koje koristite koje koristimo na tržištu su prošli striktne provjere ili da, mora biti registrovan. Apsolutno mora biti registrovan od strane Agencije za lijekove. Mi ne možemo raditi sa neregistrovanim materijalom. Mora biti sve registrovano, tako da svi su vrlo provjereni. I anestezije i sve što koristimo mora biti 100% sigurno. Već dugo razmišljamo sljedećem. Postoji li alternativa, laserska alternativa za borer, za brušenje zuba? Kada će to, da li će se to uvesti, da li to postoji u svijetu i kada će doći u BiH? Pa došao je u BiH. Ja mislim da ga neko od naših kolega već ima. Razlika između lasera i klasičnog borera je samo u zvuku. Međutim, laser nema te specifikacije kao što ima borer i kao što ima turbina. Dosta smo precizniji. Da bi neko rukovao tim laserom mora da se prođe puno i obuke i vremena. Ali mislim da, to je samo zbog zvuka, je li tako? A znači bol ostaje? Bol ostaje. Nije to... Ne, bol ostaje. U smislu, nije eliministan bol. Ali nema više boli. O kojoj boli pričamo? Nema više boli u stomatologiji. Pa prilikom, kako nema? Pa nema. Prilikom brušenja zuba, vađenja. Ne boli više, boli. Zašto? Vjerujte da boli. Dobro, hajde dođite pa ćete vidjeti da ne boli. Anestezije su sada tu broj 1. Ranije se sve radilo bez anestezija. Imaš mali karijes, pa hajde bogati, možemo ovo bez anestezije. To je to. Ma hajde možemo ovo bez anestezije. Ili ona najveća laž u stomatologiji, nećete ništa boljeti. Ne može bez anestezije.
Sama psiha pacijenta, kad se ne da anestezija, stalno se iščekuje i traži ta bol. Pa i malo kad nešto bude nelagode, tipa hladna voda, on reaguje kao da je bol. Upravo zbog toga što je mozak već spreman i preplašen zbog toga što ga očekuje, onda je to takva reakcija. Mi uopšte pacijente ne pitamo hoćete li ili nećete anesteziju kad nešto radimo. Podrazumijeva se. Anestezija se daje. I onda kad završimo intervenciju, kažu pacijenti, pa mene ništa nije boljelo. Kažem, pa okej, i ne treba da boli. Možda te ne bi ni boljelo da nismo dali anesteziju, možda to bio neki mali kvar, ali psihu zavaramo time. Utrnio sam, mene ništa neće boliti, to je to. I kako vidite taj tretman, progres tretmana u budućnosti? Da li će se eliminisati bol u potpunosti na neki način ili će još uvijek biti prisutno? Ja bi generalno voljela kad bi mi svi radili i ja i sve moje kolege na preventivi. Ja bi voljela da nemamo totalno pokvarene zube ili da imamo manje bezubosti i krezubosti generalno među stanovništvom BiH. Voljela bi kad bi se te usluge malo u budućnosti promijenile, da ne dolaze ljudi samo zbog nadoknada, proteza, zuba, implantata, hajmo da dolaze zbog preventive. To je puno ljepši posao. Dajte nam instrukcije kako da radimo preventivu. Higijena. Šta to znači? Samo odgovornost prema sebi. Higijena je odgovornost prema sebi, to je prvi znak da li neko odgovor ili ne. Ja uvijek molim svoje pacijente i nekako mi nije ni neugodno da im kažem kad ne rade dobro oralnu higijenu, to ne radiš dobro. Pa kaže, nije dobro. Oralna higijena svakodnevna. Znači, posvetiti se svojim zubima kao da je to nešto najdragocijenije, kao da su to dragulji, dijamanti u ustima, pa ih moramo održavati. Kako ih održavamo? Vrlo jednostavno. Postoji pravilo, znači pranje zuba ujutru i navečer je obavezno. To da li će neko oprati između obroka ako neko voli, ok, što da ne. Pranje zuba i konac. Zubi su nam spojeni jedan do drugog. Ako peremo, recimo, dva zuba, ako nismo oprali ovaj dio između, tu smo ostavili problem. Možda nevidljiv golim okom, ne osjeća se, ne čuje ništa, ali će napraviti problem u budućnosti i tu će se stvoriti karijes. To je to što ja stalno svojim pacijentima uvijek ih edukujem, od djece krenuši pa nadalje. Ljudi, najbanalnija i najjednostavnija stvar, perite zube. To je savjet. Znači, redovno pranje zuba plus konac. Redovno pranje zuba plus konac i posjeta stomatologu. Koliko često? Svaki 6 mjeseci je sasvim dovoljno ako nemamo nikakvih problema, hajmo mi otići da vidimo, da nam on prekontroliše, da li nam je sluznica ok, ili recimo usnu duplju i stomatologiju ne čine samo zubi. To je mnoštvo struktura. Tu je jezik i obrazi i gingiva. Gingiva je jako bitna. Desni su nam najbitniji u svemu tome. Čak možda i bitniji od samog zuba. Jer je zub tvrdo zubno tkivo, pa njega možemo i napraviti. A kad nam propadne meko tkivo, mi tu onda više nemamo šta da tražimo. To su onda jako veliki problemi, a tako je lako zaustaviti to. I ono što sam htjela još da kažem, mi u ordinaciji puno radimo na tome. Recimo, dođu pacijenti i kažu ja želim da mi se uradi 10 novih navlaka i imam stare. Apsolutno nam to nije bitno ni prioritet. Mi ubijedimo pacijenta da radi na svom oralnom zdravlju u smislu oporavka vlakana gingive. Jer to kad jednom strada vrlo se teško može, možda nikada. Dok još nije kasno, onda radimo na tome i pacijent zavoli tu rutinu oko svojih usta, zavoli svoje usta. I onda kaže, bili ste u pravu, sad mi je sve divno, čisto, krasno, nema više nikakvih problema. Ima li neka smjernica za oporavak vlakana gingive? Ima, dođite kod zubara. Sjajno. Imate li neki prijedlog za pastu za zube na bazi nečega? Eto, isto. Imamo tih marketinških trikova, ova pasta, ona pasta. Zapravo, pasta je pasta. Nema velike razlike, samo treba biti oprezan kad djeca koriste pastu, koju koriste. Ne treba da ima puno flora, tačno treba da bude ona dječja. Oni to gutaju, pa nije okej da se to guta. Pasta i četkica, najobičnija. Četkicu inače preporučujemo da bude onako malo kvalitetnija, da ima više vlakana. Ne samo da zbog kvalitete, nego da bude lakše čišćenje. Pacijenti nekada očiste 3 sekunde, kaže, evo oprao sam zube. Pa nisi. Hajmo brojati. Da li je istina, znate da piše na pastama kao koliko dijete proguta, pozovite hitnu. Je li to zaista tako? Nije.
Nije. Ali generalno ja dajem savjete roditeljima što manje paste na četkicu. Nije bitna pasta. Pasta ne čisti zube. Ona jeste abrazivna, ali ta tehnika manuelna, trljanje čisti zube. Vi možete uzmete četku, bilo koju, istrljate čilim, onako vidit ćete, ali kad stavite malo, istrljat ćete vi to malo bolje. Ali ako ne trljate dovoljno, bilo koje sredstvo na svijetu neće oprati čilim. Morate da trljate. Nastavno na razgovoru o digitalnom marketingu, društvenim mrežama, brendiranju, recite nam šta je digitalizacija u stomatologiji? Ja, pa sve se sad digitalizuje. Od reklamiranja do samog rada. Mi sada pokušavamo da smo u trendu i da pratimo taj svjetski trend. Radimo digitalnu stomatologiju. U čemu je razlika između digitalne i ove konzervativne stomatologije? Razlika je u preciznošću. Znači, digitalna stomatologija je izuzetno precizna. Preciznija od ruke čovjeka. Sad nam je jako bitna ta preciznost i radimo na tome. Međutim, ne može se posmatrati samo digitalna stomatologija, idemo samo digitalnu. Mora se kombinovati i digitalna i tradicionalna stomatologija. Zašto? Zato što digitalna stomatologija nema onaj personalizovani stav prema pacijentu. Mi moramo dati karakterizaciju svakom pacijentu. Kad odradimo digitalno nešto, onda ruka tehničara, ako digitala odradi 70%, ruka tehničara mora da da 30% onaj karakter i individualni pristup. Što znači da kombinujemo i jedno i drugo. Recimo, kad smo bili na edukaciji, naš tim, bili smo kod Arapa, oni i dalje ne priznaju digitalnu stomatologiju. Oni i dalje rade ručno i oni to jako lijepo rade. To je jako zahtjevno, ali ne vjeruju u digitalno. Dok Švicarci rade samo s digitalnom. To je apsolutno izbačeno da tehničar sjedi po 6-7 sati non stop i da nešto radi za jedan slučaj. Oni ne vjeruju u to, oni rade samo digitalnu stomatologiju i ona je dosta brža, ali generalno mi smo primijetili da kad radimo digitalnu bez ove kombinacije, nije to to. Ljudi dobiju zube, nasmiju se, kažu wow, super, ali nama fali onaj šmek, nama fali neka krivina koju bismo mi ručno dodali, a kompjuter nije prepoznao. Tako da, generalno, stomatologija ide u tom pravcu, htjeli mi to ili ne. Mi ne možemo da se opiremo tim stvarima. Prepustili smo se, ali imamo i onaj neki svoj stil koji smo zadržali. Kako štitite pacijente i ordinaciju? Pretpostavljam da je to vama bitno, je li, iz vaše perspektive? To je jako bitno pitanje, zato što štitimo pacijente i sebe papirom. Papir je jako bitan, jer riječ se negdje izgube. Znate, kad vi dogovarate neki posao, po znacima navoda, ja želim to se riječ izgubi, pretvori se u neku drugu riječ i vrlo često dođe do problema, aha, pa ja sam tražio ovo, dobio sam ovo. Da se to ne bi desilo ni pacijentu, ni nama, mi imamo dokumente i papire koji pokrivaju sve. Pacijent pročita, uzme vrijeme koje mu je potrebno, sve detaljno pročita i da svoj potpis, saglasan sam ili nisam saglasan. Ako nije saglasan, onda ne radimo to što treba da se radi. Na taj način ne samo da čuvamo ordinaciju od nekih nesporazuma, nego čuvamo i pacijenta. On će doći tipa za godinu, 2 ili 3 i reći će ja sam bio u ordinaciji, dajte mi moj karton i papir. Osim kartona koji sadrži neke osnovne generalije, taj drugi papir sadrži apsolutno sve šta je na tom pregledu bilo, šta smo uradili i čovjek može uvijek da se pozove na taj papir i kaže meni sad ovo nešto nije ok, bilo je ok kad smo završili, imamo slike, fotografije i onda uradimo pacijentu ponovno ako se nešto desi bez bilo kakvih problema. Dakle, čuvate i snimke, fotografije, slike? Apsolutno čuvamo sve. Znači imamo jako puno, galerije nam je prepuno, imamo jako puno fotografija svih pacijenata. Jer nam je jako bitno da imamo sve to u svojoj arhivi. I za pacijente, jer pacijent zna da nekada traži dajte mi moje slike od prije i poslije želim da se uporedim. Tako da čuvamo sve. Jako je bitno to da u ordinaciji postoje papiri, fotografije, dokumenti. To mora jedna ozbiljna ordinacija da ima. Bez toga se ne može. I sve to u digitalnom formatu, pretpostavljam? Sve u digitalnom formatu. Nemamo papira. Jeste imali slučajeva da pacijenti traže zapravo njihov dosije, odnosno njihove nalaze, slike, fotografije, snimke? Pošaljemo sve to pacijentima. Nekad iz nekog razloga traže karton. Neki pacijenti možda koji žele da promijene ordinaciju, mi ljubazno damo karton. Iako po zakonu mislim da nismo obavezni, da je to naš, ali damo, ljudi, mislim, radili su svoje zube, imaju pravo da znaju šta je rađeno. Jer vrlo često dođu pacijenti
Kad ih pitamo da li ste i kada ste liječili zub, on kaže pa ne znam. Pa zar nemate karton, pasoš? Kaže pa nemamo. Mi svakom našem pacijentu za ugrađen implantat ili dobije pasoš. Tačno kad je urađeno, šta je urađeno i uvijek bilo gdje da ode u svijetu. Ja sam bio tu, evo imam to i sve na tom pasošu piše šta je rađeno da bi kolega bilo gdje drugdje mogao da preuzme. To je dvojezično, trojezično, kako to izgleda? Na engleskom je jeziku uvijek napisano, tako da je, mogu se pacijenti snaći. Bilo sjajno. To smo razvili. Taj sistem nam jako dobro funkcionira u ordinaciji i baš sam ponosna na to. Mirni smo jednostavno, mirni mi, mirni oni, tako da nema ko je bio ovo? Ili kad nam se neko javi, zna se desiti to. Da. Pacijent se javio, bio je na pregledu prije 2,5 godine, recimo kod mene. Imenom i prezimenom, ponovo se javlja, naravno preko Instagrama, jer najviše upita dobijamo preko Instagrama. I kad se javi, kaže ja sam bio kod vas, ja sad želim da radim. Mi nemamo pojma. Uđemo lijepo u sistem, u sistemu piše sve, bio tog i tog dana, predloženo to i to, on rekao da neće to, hoće ovo. I mi smo spremni da ga primimo sutradan. Ili imamo sve informacije koje su potrebne. Da li ste dobili upite, recimo, da li ste imali slučajeve kada stomatološka ordinacija iz inostranstva pošalje upit vama, Sarajevo, sa zahtjevom za nekim, ne znam, snimkom za nekom fotografijom, tako da. Da, mi smo imali prije nekoliko krađu naših fotografija. Dobro. Neki klinike po Turskoj su često uzimale naše fotografije kao svoje, pa mi to otkrijemo, odnosno ne otkrijemo mi, nego naši pratioci, pa nam se jave. Kaže, vidi, ovo je vaše, ja prepoznala, kad istražuju, vjerovatno istražuju ordinacije da rade zube, kaže, ja sam prepoznala ovaj vaš rad, pa se mi javimo. Ali generalno imamo upita i od, recimo prije nekoliko, radili smo zube jednom fudbaleru našem i dobio je loptu udarac i 3 zuba su mu pukla, 3 vinira. I sad oni nisu nikako mogli, u Njemačkoj je to bilo, i nisu mogli da mu naprave da bude identična boja kako je on želio, kako su naši. I zvali su nas kolege i rekli, ovo je malo neobičajeno, mi vas molimo da napravite za nas. Poslali su nam otiske zuba, da mi radimo na tim otiscima, mi smo uradili zube, poslali njima, zacementirali, zahvalili se, rekli, wow, kako ste u smislu rukati, kako ste uspjeli bez pacijenta ispred vas. Nisu čak morali ni da se trude da upasuju nešto, nego je sve fino leglo, eno ga čovjek već dugo nosi te zube i to je to. Živi zdrav, jel? Živi zdrav. I rekli su, javite se kad dođu u Sarajevo da nam se jave, da nas posjete. Super, dobrodošli. To je sjajan primjer saradnje sa inostranim stomatološkim ordinacijama, klinikama. Odlično. Želio sam da vas pitam, odnosno saznao sam, upoznat sam da ste se bavili humanitarnim radom. Hoćete li nam reći više o čemu je riječ? Pa mi se kontinuirano bavimo humanitarnim radom. Nekada tiho, nekad malo glasnije. Kad smo malo glasniji, onda želimo da damo primjer i drugim kolegama, ljudima, pa da nas malo poprate. Sad kad su baš bile ove poplave, mi smo bili tu aktivni, objavili smo to, ne da bi mi pokazali da smo mi to stalno radimo, ali smo željeli da nas isprate i naši kolege i desi se to, budemo nekako super primjer. A imamo u toku mjeseca, imamo tačno određeni broj, odnosno u toku godine, tačno određeni broj humanitarnih akcija gdje ljudima pravimo zube. Uglavnom nam se javljaju žene, majke koje su izgubile svoje zube ili u trudnoći ili zbog nekih loših životnih uvjeta i odrađujemo na mjesečnom nivou po jednu kandidatkinju. Odradimo super osmijeh i ne prikažemo to ili ne želimo da jednostavno to ne želimo da prikazujemo, to je nešto za nas, radujemo se tome i imamo jako puno upita. Malo mi bude i žao što recimo nekad moramo da odbijemo, u smislu ne odbijemo, kažemo ok, stavit ćemo vas na listu čekanja, ali mislimo da nećete prije pa 2025. I onda ja okuražim takve pacijentice, hajde se vi javite, kolege će sada me zamrze, hajde se vi javite tamo i tamo, možda će vam i oni to odraditi. Onako malo guram da vidim da li to iko radi osim nas. Dakle, pružate, odnosno kreirate vrijednost za društvenu zajednicu na različite načine, što je za svaku pohvalu. Sjajno. Recite mi, šta biste poručili mladim stomatolozima koji osnivaju sopstveni brend, stomatološki brend, ordinaciju, praksu? Šta biste im poručili? Kako biste ih instruirali? Ja svojim dragim studentima i kolegama zaista želim da vjeruju u sebe.
da izgrađuju sebe kao profesionalce, ali da ne zaborave da moraju sebe izgraditi i odnos prema ljudima, prema pacijentu. To će im najviše koristiti. Kao što sam rekla malo prije, svi će naučiti da bruse, da liječe, nije to nešto preteško, ali moraju naučiti da imaju taj odnos sa pacijentom, da grade to povjerenje i da grade, da dosta rade na sebi. I ni slučajno nemojte, dragi studenti i kolegi mladi, ni slučajno nemojte da pristajete kad vam neko kaže, stariji kolega, treba će tebi koliko godina da dođeš. Nije tačno. Apsolutno nije tačno. Smatram da svako ko ima talenta, ko je uporan, ko želi da radi svoj posao, ko voli to, može jako brzo da uspije. Nisu potrebne godine. Nisu potrebne godine, mislim da je to demotivirajuće apsolutno kad vam neko kaže, tebi će trebati, znate koliko, a on spreman, pun snage, energije. Ja baš mislim suprotno. Ja vjerujem studentima, ja vjerujem mladim kolegama koji tek završe. Njima po i najviše vjerujem. Kako ih motivišete? Samo da vjeruju u sebe i da rade ono što vole. I da budu pošteni i da budu jednostavno ono što oni jesu. Da daju svoj maksimum, da krenu uvijek od tog pacijenta, ovo je moja tetka, moja majka, moj otac, uradit ću mu tako. I tu nema fule, tu nema greške. Koliko je zapravo teška stomatologija, evo sada se osvrćem iz perspektive studenta prve godine ili srednjoškolca koji namjerava ili ima želju, voljela bi da studira stomatologiju. Koliko je zapravo teška stomatologija u smislu da li je složena, da li iziskuje dosta rada, da li je kreativna? Moram priznati da nije toliko teška. Mislim, meni nije bila teška, možda drugim ljudima jeste, ali stomatologija je posebna. Ima puno teorije na toj prvoj, drugoj, trećoj godini. Meni je do treće godine bilo malo šta sam ja ovo uradila, šta će meni ovo. Međutim, kad sam došla u fazu da radim stručne predmete, ispite, to mi je jako bilo lijepo. Tek sam tad skontala, zbog toga je sve ovo. Tako nek budu strpljivi tih par godina, ima puno teorije, ima puno učenja, ali generalno isplati se. Jer to je takva sloboda u stomatologiji. Posebno u današnjoj stomatologiji gdje je sve digitalizovano sada, gdje je sve tako lijepo raditi. Možemo da radimo što poželimo, možemo da napravimo, recimo pošaljemo mail kolegi iz Dubaja ili iz Turske da nam on napravi zube, recimo kolega tehničar, pa mi onda ovdje to prezentujemo. Pa toliko je mogućnosti sa stomatologijom, tako da samo naprijed. Samo naprijed. To je sjajan savjet. Mi kao univerzitet ohrabrujemo studente. Osnovali smo stomatologiju ove godine i ohrabrujemo studente naravno kada završe, kada steknu neophodne uslove da djeluju poduzetnički u smislu da se slažete. Posebno oni mogu. Znači, svaki stomatolog ima svoje mjesto pod ovim nebom. Toliko je glava, zuba, razumijete? Svako može sebi da nađe posao. Toliko je stomatologija, drugačije su grane kao što je medicina, pa vam treba specijalizacija određena, ali stomatologija, to je samo kreativa. Stanovišta marketinga, kako se, obzirom da postoji veći broj stomatoloških ordinacija, evo recimo u gradu, kako se te... I svaka radi, izvinite. I svaka radi. Svaka radi. Kako se razlikuju jedna od druge? Koji je to faktor prepoznatljivosti? Kako su izdiferencirane na tržištu? A svako ima svoj stil. Razumijete? Svako ima svoj stil. Možda ovo što ja radim, nije možda, nego sigurno nekim doktorima ovo ne bi ja to nikad radio. Dobijala sam ja te komentare od kolega na samom početku kad sam počela sa Instagramom. Joj, pa to je degradirajuće, pa ti si ipak doktor, stomatolog. Kažem, pa šta? Mislim, čovjek sam. Šta radim pogrešno? Tako, to je do stila. Ja vjerujem da za mladi studenti koji imaju povjerenje u sebe i koji vjeruju u sebi da će 100% da uspiju. A kad su već upisali stomatologiju, kad su već tu, why not? Why not? Koje su najvažnije lekcije koje ste vi naučili u vašoj karijeri, da tako kažem? Pa ja sam naučila da se ne treba puno sekirati. Ja sam se puno sekirala oko svega. Ako neki zub nije kako treba ili ako nešto zaboli pacijenta, javi se meni, to bude teško, tu sam malo pretjerivala. Naučila sam da zapravo sve može da se riješi, da komunikacija mora da postoji u svakom momentu i da je sve rješivo. Samo lagano. Dakle, postoje samo izazovi koje vi rješavate komunikacijom,
Radom, tim je tu uvijek da da punu podršku. Timski rad. Bez tima ne može. Mislim, bez tima kakav ja danas imam, mislim da ne bi bila apsolutno ovdje gdje jesam ili bi bila u nekoj ludari sigurno, ili ja želim. A oni su tu da jednostavno sve to fino uobliče i to je to. Kako preferirate da radite? Da li preferirate da djelujete samostalno ili u sklopu tima? U sklopu tima uvijek. Ništa samostalno ne radim. Ja i kad znam nešto, recimo evo, kad uvodimo neke nove aparate i kad radimo nešto, ja ako znam nešto na tome, ja zovem da zajedno radimo. Ne bi li taj neko odmah naučio da radi. Ne želim sama. Uvijek nekako sve šeram, sve dijelim sa svojim kolegama. Ili ako se nešto sjetim, ako sam nešto uradila, pa imam neku inovaciju, kažem, ljudi, otkrila sam to i to, znate kako ćete, hajmo ovako je lakše, tako da radimo sve zajedno, svi mi. Ok, imamo nekoliko brzih pitanja i odgovora za vas, može? Može, hajmo. Digitalni marketing ili tradicionalno oglašavanje? Digitalni marketing. Privatna ordinacija ili rad u timu većeg stomatološkog centra? Ako je kao moj tim, može to drugo. Rad tim. Instagram ili TikTok za promociju? Preciznost ili kreativnost? Oboje. Sarajevo. Može preciznost ili kreativnost? Mora jedno. Jedno. Molim vas, ne, mora biti i precizno i kreativno. Koje je vama bliže? Pa u ovom poslu preciznost. Preciznost. Sarajevo ili Beč? Sarajevo uvijek. Sjajno. I recite nam ovako za kraj, kako biste opisali ključnu poruku koju želite da naši gledalci ponesu iz vašeg iskustva u izgradnji stomatološkog biznisa i brenda? Vi to možete. Vi to možete. Ako sam mogla ja, može bilo ko. Samo vjerujte u sebe, vjerujte sebi i vjerujte ljudima oko sebe. Moramo biti povjerljiviji prema ljudima. Moramo biti otvoreniji i prema samom tom kolegi. Tako da možete. Hajmo. Sjajno. Hvala vam, doktorice Mersida, što ste podijelili lično iskustvo u izgradnji brenda u vašem dosadašnjem radu, u sklopu stomatološke prakse i šire. I siguran sam da je vaš uspjeh inspiracija ne samo stomatolozima, nego i šire s osobama, mladima, studentima, srednjoškolcima koji žele da pretvore svoju strast u karijeru. Ja se zaista nadam da ću biti tim ljudima vjetar u leđa. Ja se zaista nadam da ću biti njima pozitivan primjer da uspiju u životu. A mislim da mogu. Mogu vas i kontaktirati, pretpostavljam? Apsolutno da. Ja sam otvorena za sve savjete. Apsolutno za sve što kolegu muči ili bilo koga, tu sam da pomognem. Da dam prečicu kako će da dođe do toga. Lakše je. Lakše. Tako je. Sjajno. Hvala vam. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vam. Slušajte nas i u narednim epizodama IBU Career podcasta.